Tubifuriza umugoroba mwiza rero nshuti bakunzi ba KD Official ndabasuhuje kandi rwose mbaye ikaze mwebwe mwese mwahisemo gukurikira KD Official ndabasuhuje ari nako rwose mbaha ikaze muri aya makuru agezweho birumvikana turi ku mugoroba tariki ya 28 z'ukwezi kwa gatanu umwaka ni 2024 hanyuma rero nk'ibisanzwe umutalamu wanyu rwose Ritadi KD ngabangarutse muri studio kugira ngo mbabwire uko byiriwe bimeze muri access zigiye zitandukanye murabizi neza ko rwose ibiganiro bya KD Official muri iyi minsi biri kwibanda cyane mu by'ukuri kuri imirwano ikomeje guhuza M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ni imirwano karahabutaka, ni imirwano ikomeye cyane yiriwe muri axe ya Kanyabayonga mw'abantu mwe, aho M23 yaje kuba yongera kwigarurira uduce tugiye dutandukanye. Muraje rwose mwumve buryo ki intare za Sarambwe uyu munsi zitigeze rwose ziruhuka habe namba, zabashije kotsa igitutu uwitwa General Kabundi n'ingabo ze, uwitwa Colonel Mudahunga uyu munsi yahunze karahava. Nyamuneka ntimuze gucikwa n'ibyiro bibira muri ya axe ya Kanyabayonga, ariko nanone muze kunyemera tugaruke mu gahugu kinyegeje ka gahugu rwose mwana mabwira ko gafite forume y'umutima. Ubundi President Neva akakubwira ati ni igihugu gikize kuruta Ubushinwa, ndetse akakwemeza buryo ki iyi migezi irimo Ruvubu, iyi migezi irimo za Rusizi n'Akanyaru ngo ni imwe mu migezi mu by'ukuri isobekeranyije iki gihugu, bituma rwose gihinduka Eden ya kera. Ese mwemeranya na President Evariste Ndayishimiye? Mw'abantu mwe mukomeze mwandike muri comment mutubwire niba ibyo yanditse ari byo. So magogo kenyegeje rero uyu munsi nibwo witwa General Bunyoni yongeye kugarurwa imbere y'ubutabera, aho rwose uyu mugabo yaje kuba yaburanira mu muhezo, ariko ku rundi ruhande rwose turaza kuba tugaruka ku by'uru rubanza, ari nako tuza kugaruka hano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tuze kuba tugaruka ku cyitwa Human Rights Watch yabashe kuba yasaba ko hatangizwa iperereza ku rupfu rw'uwitwa Christian Malanga Misumari. Uyu mugabo murabizi neza ko yavuzwe cyane mu minsi yashize, ubwo rwose hageragezwaga kudeta hariya muri Kongo Kinshasa, kudeta ariko byaje gutahurwa ko uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Chilombo wari wayiteguye ku buryo bukomeye cyane, akaba ari kudeta rwose yagomba kuba yibasira uwitwa Vital Kamerhe. Twagiye tubagezaho byinshi bigiye bitandukanye bihereranye n'iyi kudeta, ariko mw'abantu mwe Human Rights Watch mu by'ukuri muraje mwumve impamvu iri gusaba ko hakorwa iperereza ku rupfu rw'umugabo uzwi ku izina rya Malanga Misumari, ari nako tuza gusimbukira kandi haruguru mu by'ukuri muri eka gace ka Beni na za Ituri. Tuze kubabwira ko wa mutwe urwanya ubutegetsi bwa Uganda nuwo bita ADF ubashe kuba wakwica abasirikare babiri ba Uganda, ndetse utwika n'imodoka ebyiri z'aba basirikare. Ese bimeze bite ibya ADF itariherutse kuvugwa? Operation Shuja yo guhiga ibi byihebe byo muri ADF bimeze bite ko numva bakomeje kugenda bibasira ingabo za Uganda? Byose rwose ni hano kuri KD Official. Rero icyo musabwa ni kimwe gusa, wowe utwumva utarakora subscribe nicyo giye kugira ngo ufyondeho cyangwa se ukandeho, ubundi 5 kwa 5 tubashe kuba igihe cyose ducize inkuru ubashe kuba wayikurikira gatanu kuri kagenzi kako. Ari nako kandi wowe wakoze subscribe rwose umutahe wawe urakenewe rwose, ukora share cyangwa se usharinga video zacu cyangwa se mu Kinyarwanda usangiza abandi. Mu by'ukuri ibi biganiro tuba twakoze kuko rwose niyo ukoze share uba watanze support. Ari nako kandi dushimira cyane mwebwe mwese mukomeje gushigikira umuyoboro wa KD Official muri bwa buryo bwo kugurira drone zacu icyitwa ibitoro, cyane ko mubizi neza ko KD Official yiyemeje kujya rwose yohereza drone zayo ahari kubera iyi miripuko. Birumvikana nkaha muri axe Kanyabayonga kugira ngo tuze kuba tumanuka operation neza, birasaba ko drone yacu igomba kuba yahakandagije ibirenge ikatubwira urugendo kuva Gikuku hadi Kanyabayonga, ikatubwira buryo ki M23 yagiye igurukana ku buryo bukomeye cyane izi ngabo zo muri coalition. Mw'abantu mwe aho uwitwa General Kabundi akomeje kubundabunda, uwitwa Colonel Mudahunga nawe yahunze rwose byakomeye cyane rwose. Amazina yabo uyu munsi wa none yahuriranye mu by'ukuri n'ibitero M23 bagabyeho. Uwitwa Kabunda ari kubundabunda, uwitwa Mudahunga yahunze. Urumva ko ibintu byabaye icyo bita chambarde ku mugani w'umutalamu Magashi. So mikaze rumwe mutwumva muri hano mu rw'imisozi igihumbi, ariko ku rundi ruhande
Ensuze cyane mwebwe mutwumva rwose muri uyu mugoroba muvuye mu mirimo igiye itandukanye, mwicaye rwose muvuga mutereka twumve icyo umutaramu mu by'ukuri yaduteguriye, cyangwa se icyo Kedi Official mu by'ukuri yaduteguriye kuri uyu mugoroba. Ariko ku rundi ruhande abari hakurya ngiyo ibwota amasimbi, ndavuga ku mugabane wa Amerika, mwebwe ndabizi ko rwose akazi karimbanije, ariko namenye amakuru ko hari ukuntu rwose bitewe n'urukundo mukunda Kedi Official mujya mushyira utwekuteri mu matwi mukaba mukurikira 5 kwa 5 kijyanye n'imiripuko na za nyamugigima mwicecekeye. Mwebwe mwese rero rwose ndabasuhuje cyane. Ariko ku rundi ruhande rwose ntabwo narenze ingohe abatwumva bari hano muri Afurika y'Iburasirazuba, by'umwihariko dusimbukiye hano muri Tanzania. Nsuhuze cyane Papa William, mu by'ukuri umwe mu bapapa rwose bakurikira Kedi Official ku buryo bukomeye cyane, ari nako nsuhuza cyane abatwumva bari hakurya muri Aziya. Ndasuhuza umutaramu mwenyewe rwose ndakuramukije cyane muri no misi, ariko urimo urabura rwose imiripuko yiwawe, mu by'ukuri irakenewe cyane. Birumvikana n'umusani cyangwa se n'umukunzi w'akadasohoka wa Kedi Official, hanyuma n'abandi bose rwose mukurikira cyangwa se mwihebeye Kedi Official, ndabaramukije cyane. Hanyuma munyemere twanzike kwanza tubanze tugaruke kuri iyi nkuru y'ibi byihebe bya ADF Naru. Ibi byihebe rwose byagize gutya bihemukira ingabo za Uganda, byica abasirikare babiri b'igihugu cya Uganda, ndavuga b'igisirikare cya UPDF, igisirikare rwose gikomeye cyane. Ariko kuri no nshuro ibi byihebe bikaba byakoze majyabu, bikabasha kuba byabakuramo abasirikare babiri. Mbese byagenze bite? Abasirikare babiri ba Uganda bishwe n'imodoka ebyiri za gisirikare zigatwikwa, nikaba byakozwe n'igitero mu by'ukuri cy'abarwanyi bitwaje intwaro ba ADF mu giturage cyaho bita mu by'ukuri mu Ndubiena. Ni mu birometero 8 gusa cyakora cyo uvuye muri komine ya Mangina muri teritwari ya Beni muri Kivu y'Amajyaruguru, birumvikana ho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero ni ibyabaye ku gicamunsi cyo kuwa mbere ku munsi w'ejo, birumvikana tariki 27 z'ukwezi kwa 5 2024, ubwo aba barwanyi batwikaga imodoka ebyiri zari ziri kumwe muri konvoyi y'abasirikare ba Mangina, aho bari mu ruzinduko rw'akazi berekeza aho bita mu Ndubiena. Nk'uko Rocky Muvunga yabitangarije itangazamakuru, yavuze ko atari izi modoka gusa zatwitswe, kuko ngo hari n'abasirikare ba FARDC babiri cyangwa se bari bafite mu nshingano kurinda izi modoka, nabo bakomerekejwe n'icyo gitero, aho rwose abandi bari babiri ba Uganda bahise bahasiga ubuzima. Abasirikare rero baguye muri iki gico batezwe n'abarwanyi ba ADF ubwo bari mu rugendo rwerekeza mu Ndubiena, bagiye gushaka amakuru ku bijyanye mu by'ukuri n'ikibazo cy'umutekano kubera ibihuha ngo byari bimaze iminsi bicicikana muri ako gace, bivuga ko ADF ngishobora kuba yarahageze ngo ikabiri kugenda ihakorosinga bya hato nato. Ubwo rero bari mu nzira bagenda, babwiwe ko mu by'ukuri bagomba kuva mu binyabiziga bari barimo, cyangwa se batangiwe n'abasirikare cyangwa se n'izi nyeshyamba zibabwira ko bagomba gusohoka muri izo modoka kubera mu by'ukuri ikibazo cy'umuhanda, bakagenda n'amaguru berekeza mu by'ukuri Kodukuda. Nuvuga ngo ubwo bari mu nzira bagenda bahuye n'ikibazo cy'umuhanda. Murabizi ko imihanda ya Kongo yangiritse ku buryo bukomeye cyane, kugeza ubwo bigiriye inama yo kugenda n'amaguru imodoka bagasiga baziparitse ubwo berekezaga muri iki cyaro cyaho bita Kodukudu. Mu nzira rero bagaruka nibwo bumvise urusaku rw'amasasu, basanga abagizi ba nabi babakurikiye batatse mu by'ukuri b'abasirikare b'abarinzi bari kumwe nabo, cyangwa se bari basigaranye imodoka zabo bari inyuma. Birumvikana Muvunga rero akomeza navuga ko abarwanyi ba ADF basanze bamaze gutwika imodoka ebyiri, bamaze no kwica umusirikare wo muri Uganda, banakomeretsa n'umusirikare wa Kongo wari mu basigaye ku burinzi. Itangazamakuru ryagerageje kubaza umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri kariya gace, gusa ariko ntabwo byakunze, kugeza ubwo uwitwa Rocky Muvunga yahumurije abaturage baturiye aka gace, ndetse anavuga ko igisirikare cya Kongo kiri gushakisha abagize uruhare
muri ubu bugizi bwa nabi, ariko ku rundi ruhande amakuru dufite nuko ADF ariyo yabikoze ndetse ihita ipotera, ntabwo wayibona. Maginga rero urumva ko ntabwo byoroshye mw'abantu mwe, aho ADF n'umutwe rwose Uganda yagerageje kujyanayo za ndege zayo za migi biranga. Uganda yagerageje mu by'ukuri kujyanayo amabatayo n'amabatayo byaranze, urumva ko ntabwo byoroshye, iracyakubitwa ku buryo bukomeye cyane. Hanyuma nyuma yuko tuvuye kuri iyi nkuru rwose yizi ngabo za Uganda zabashe kuba zagwa mu gico, iza FARDC nazo zikabigenderamo, harimo izakomeretse n'izi modoka zigatwika ubwo bari barimo mu by'ukuri bashaka amakuru y'uburyo situation imeze muri kara gace nari maze kubabwira ruguru hariya. Munyemerere duhita tumanukana aho bita Kanyabayonga mbabwira uko situation yiri imeze, ariko turinjira muri Kanyabayonga mbanje guplayinga irijwi mwumve kwanza situation yiriwe muri Kanyabayonga, ubundi tuze tugaruka ku milipoko yiriwe hariya muraje mwumva uburyo M23 yaje kuba yihaniza aduyi ku buryo bukomeye cyane. Grupe mambo inaharibika, ba general banatosha basoda mu ligne de front, hivi sai mirangi iko mikono ya adui, ba soda banambia watu ya Mabirundule, Lusoa, Mabulinde batoke. Article 15 hakuna kia kufanya. Maarume luru wanazikatalia, masasi ravitaima kwa soda hakuna, chakula hakuna. Njoo information yetu tuko nayo Kanyabayonga saa hivi, na sisi tunaanza funga vitu 20. Ati article 15 debriez-vous. Iyi article rero ngo yazanye n'umugabo witwa Mobutu. Umwe mu baperezida bayoboye ikigo cya Congo Kinshasa, niwe rwose akiyoboye nibwo ino article rwose yahitinze bita ngo ni article 15. Nukwirwanaho debriez-vous, kuko ubu tuvugana nkuko mwumvise muri rijwi ry'umugabo wavugaga ati rwose groupe bitu binaharibika hapa. Ati ni article 15, ati ba viongozi bakomandinze ko forces zose zigomba gukora withdraw, zikava muri Kanyabayonga, zikava aho ngaho za Birundure, zikava za Mirangi. Ariko buriya ntabwo komanda apfa gukomandinga cyangwa se apfa gutanga itegeko nyiringiri, nuko ababona ko ibintu byasobanye. M23 rero nababwiye ko uyu munsi yari yakije umuriro nyuma yuko bagize gutya bakayikora mu jisho, ubwo bateraga ibisasu mu duce ikontorora, birumvikana ni hariya za Gikuku. Byaje kuba ngombwa ko ifata icyemezo cyo kujya kureba izo mbunda ziri kwangiriza cyangwa se ziri kwibasira abaturage bari mu duce igenzura ziteretse. Ngira ngo rero kugira ngo tubigendanemo neza ku mugani w'abarokore, buriya iyo uri Gikuku, reka urugendo turuhere Gikuku hariya ku rompo yari akarompo gahari kariho n'imihanda ibiri rwose izwi cyane, dore ko iyo ufashe umuhanda wa mbere, uriya muhanda wa Bweranda, uva Bweranda ukikoza Some Kivu, ukava Kisome Kivu umanika aho bita ngo ni Kotoro, ukava muri ako gace wikubita aho bita Kasharira, ukava Kasharira ugera yitwa za Kirima, ukava Kirima wikubita Kibirizi, ukava Kibirizi ugera Rwindi. Uwo ni umuhanda wa mbere uri kuri ya rompwe ya Gikuku. Dufata umuhanda wa kabiri rero ari nawo M23 yadivasinganyemo. Uyu wundi agenda rwose ntuje kugira ngo tuze kubigendanamo neza. Mwumve buryo ki M23 yagiye ipusa cyangwa se sunika ku buryo bukomeye cyane coalition ya FARDC, byayiviriyemo ko witwa General Kabundi akomande ngaro pri tactique, cyangwa se ababwire ngo article 15 debriez-vous, nukwirwanaho. Uwo bari bufatane akazi ke hano bagukarabye, nko kubwira niba gufatana akazi kawe njyewe nagiye ibindi bisigaye kazi yako. General Kabundi mwibuke ko yagiye hariya yayikomaze ku gatuza avuga ati njyewe buriya hari amagroups mbamo nabonye bari kuganira ku buryo bukomeye cyane, bavuga bati rwose impamvu Kanyabayonga yakomeje kunanirana nuko era ko Kabundi yabanye na M23 azi kurwana cyane. Ati cyakora cyo uwitwa Mudahunga nawe ngo ntabwo yoroshye, ariko hahise haza umutaramuzi uwitwa Mudahunga aramubwira ati aho ngaho ratubeshe cyane, byibuze Kabundi yagerageza atari ku Mudahunga ni muoga. Ati ni umunyabwoba rwose wujuje ibyangombwa, ati uyu nguyu ntabwo yahagara imbere y'intare. So uwo ngo rero baminiyaga bita Kabundi, ubu tuvugana nawe ari kubendegera muri ariya mashyamba ya za Birundure, rwose ari gutemba yerekeze epfo ngiyo za Beni,
dore ko noneho rwose nshimira umutaramu cyane wabashe kuntondekera uduce twahariye gatanu kuri kagenzi kako, ngiye kujya ntumanuka rwose muzajya muva mu kiganiro mwanyuzwe, ubundi twajyaga tutwisoba, ariko nshimire drone ya Kedi Official iri hariya muri axe ya Kanyabayonga yabashije kudutondekera uburyo ibice bigiye bitandukanye hariya, ndetse ku buryo M23 izajya ikandagira ikirenge mu gace runaka tugeta dusobanukirwa aho igeza hariho naho rwose na location neza. Urumva ko ibintu bikomeje kuba ubutamu cyane, ariko mwabana umwe reka mbabwire ko uyu muhanda wundi uva Gikuku kurompuwe uwa mbere nari mubabwiye ari wo uva za Bweranda za Somikivu kikubita epfyo ngiyo za Gasharira ukava Gasharira ukagera Kirimo, ukava Kirimo ujya Kibirizi, ukava Kibirizi wikubita Rwindi. Buriya ngo kuva Rwindi ugera Kanyabayonga ni parike gusa, nta bintu by'insisiro za tari zirimo, ni parike. So rero undi muhanda uhagurutse ara Gikuku ari nawo waberemwe ibidanje, ni umuhanda uva Gikuku ukikubita Cyahara, aka gace ka Cyahara mwibuke neza ko M23 yarayigakuyemo, uva rero Cyahara uhita ugeraho bita Mirangi. Agace ka Mirangi uyu munsi wa none kabaye tombe. Uva Mirangi uhita wikubita hitwa Birundure, ukava Birundure wikubita hitwa Rusowa, wava Rusowa ugahita ugera muri Kanyabayonga. Ubu tuvugana rero M23 iraye Rusowa yabaye tombe. Murumva rundi rusisiro se ruri hagati ya Rusowa na Kanyabayonga? Igisubizo ni ntarwo, nukuvuga ngo mu gitondo niyo mpamvu kare ndi kubagezaho amakuru, drone yanjye iri hano mu mujyi wa Goma yambwiye ati amakuru ahari nayo ko M23 nidafata Kanyabayonga uyu munsi izayifata ku munsi w'ejo. Rero Kanyabayonga niba M23 iraye Rusowa ni ikindi cyerekezo yaturutsemo, kuko hari izindi force zayizengurutse. Iki cyerekezo yaturutsemo ni nacyo cyakoreshwaga na coalition ikazikirirwa ibombarida ibice M23 igenzura, noneho ibi bikompara iba yiriwe iri koroha mu baturage hariya, akaba ari byo bigira n'ingaruka ku baturage muri rusange. Yahisemo no gufukuza uyu mwanzi wabaga muri ibi bice bya za Rusowa, za Birundure na za Mirangi, kugira ngo ihagikishe ko umutekano w'abaturage ba Gikuku umeze neza. Hano rwose M23 niyo mpamvu mwumvise irijwi ry'umuturage ari kuvuga ati na sisi tuko tunafunga mizigo tunatagendeye, ati natwe rwose turugufunga utwangushye, turukuzinga utwangushye, tugiye kwigendera. Kandi uyu nguyu wafashirijwe ari muri Kanyabayonga indani. Ati rero dushobora kuba twagambanira amajwi wasirikirana menshi cyane, aho abaturage ba Kongo bavuga bati ni gute General Muzima akomandinga ibifaru ngo bisubire inyuma, ibi bibunda bya Muzinga byose ngo bisubire inyuma. Hano ijwi rirahari, mu gitondo ndaza kurikina mu ryumve, ariko abaturage ntago babyumva ngo kuntu ingabo zingana kuriya, ukuntu ibibunda bingana kuriya ngo babisubirane babasha gukomandinga ngo babihungishe bitarwanya. Ngira ariko uyu muturage wa recordinze rijwi nawe arimo arigiza nkana, kuko ibyari ibikoresho byari Rwindi se byari bike, byari byoroheje kuruta ibyo ngibyo uri kubona, nabyo byari bikaze cyane. Ni ibisanzwe rero ko ingabo zanyu rwose zirukanga Kiorera cyangwa se Kereya nyuma yuko ziba zarushijwe imbaraga na M23 naha za Mushaki twarabibonye muri Sake naho ngaho za Kicanga. Ni ibisanzwe nta gisha kirimo ko FRDC ihondagurwa na bimwe mu bikoresho biremereye cyane iba itunze. Uyu munsi wa none rero Kabunda aratera imbere akavuga ati ko nshimye ko ingabo zanjye bagiye kuzimarira ku icumu hano n'ibikoresho babitware. Agahitamo kuvuga bati rwose aho kugira ngo ihere yose nayiryaho uruhande, wenda muzana ibyo bikoresho bizandikwe ko natsinzwe, ariko ibikoresho by'abandi mbiromete hatazagira undega icyaha mu by'ukuri cyo kugambanira igihugu. Ariko ahangaha n'ubundi ni yare uzanahamagazwa Kinshasa usobanure buryo ki wicishije abasirikare bangana kuriya amagana n'amagana mu cyumweru kimwe, usobanure buryo ki bakwatse Kanyabayonga kandi hari amabrigade n'amabrigade. Urumva ko rwose uyu mugabo bita ngo ni Kabundi afite byinshi agomba gusobanurira iyi coalition ya FRDC mu by'ukuri ikomeje kugenda ikubitwa umusubirizo mu by'ukuri na M23 mu bice byose bahuriyemo, yaba muri Sud Kivu,
bari guhondagurwa, yaba muri Nord Kivu bari guhondagurwa. Urumva rero rwose ni bya bindi bavuga ngo aho umutindi yanitse ntiriva, FARDC aho yanitse nayo ntiriva. Hanyuma Human Rights Watch irasaba ko hakorwa iperereza ku rupfu rwa Malanga wagerageje guhirika ubutegetsi. Uyu mugabo muramuzi cyane, ejo bundi rwose yarigize komanda mu Bisheke, ariko biza kurangira ahuye n'akaga gakomeye cyane nyuma yuko yateguye kudeta ikaza kumupfubana. Mw'abantu mwe byaje kuba ngombwa ko Human Rights Watch nayo igafatamo ati kuko mu by'ukuri ntago byoroshye cyane. Amakuru dufite rero aravuga ko umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu ari wo bita ngo ni Human Rights Watch wasabye ko hakorwa iperereza ku bwicanyi bwakurikiye kudeta yaburijwemo ku itariki ya 19 Gicurasi 2024 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byatangaje ko Human Rights Watch yasabye ko inzego za leta ya Kongo zigomba gukora iperereza ku bwicanyi no kwihanira byakorewe abagerageje guhirika ubutegetsi. Icyo gihe abagabo bafite imbunda, mwibuke ko bateye urugo rw'umunyapolitike Vital Kamerhe ndetse n'urugo rwa Perezida Tshisekedi mu murwa mukuru wa Kinshasa. AFP rero byabiro ntaramakuru by'Abafaransa ikavuga ko abantu 40 batawe muri yombi, abandi 4 bakicwa barimo n'uwari uyoboye icyo gitero. Umunyekongo rero ufite ubwene gihugu bwa Amerika witwa Christian Malanga nawe ari mu baguye muri abo 4 bishwe. Igisirikare cya Kongo rero cyatangaje ko Christian Malanga yishwe arasiwe ku biro by'umukuru w'igihugu nyuma yo kwanga gufatwa n'inzego z'umutekano. Marcel Malanga we ari mu bantu bagera kuri 50 bafashwe n'igisirikare, barimo abanyamerika 3 n'umunyekongo umwe ufite ubwene gihugu bw'Ubwongereza, nk'uko umuvugizi w'igisirikare cya Kongo ni bwana Brigadier General Sylvain Ekenge yabitangaje. Amakuru akavuga ko abafatiwe ku ruzi Kongo Kinshasa yakuyemo mu by'ukuri Kongo Kinshasa yakuyemo imyambaro ya gisirikare bari bambaye bashaka kwambuka uruzi ngo basohoke bajye muri Kongo, kugira ngo basohoke muri Kongo Kinshasa nyine. Harabo yafatiye ku ruzi, mwabonye bamwe banakwitwa amasasu, murabyibuka ya video. Hanyuma kandi amashusho atandukanye yagaragaza Marcel Malanga hamwe n'umwe mu banyamerika hamwe n'abandi bafatanywe n'abasirikare bakuwe mu by'ukuri ahameze nko mu gishanga. Umuryango Human Rights Watch rero utangaza ko uburyo Malanga yishwemo butumvikana, ukavuga ko amashusho yafashwe n'abasirikare ba Kongo yerekana abavugwaho kugerageza guhirika ubutegetsi barundanwa hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu maze bakaraswa. Aba barashwe rero barashinjwa mu by'ukuri kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi mu gitero bakoze mu rukera rwo ku cyumweru tariki 19 ukwakira muri uyu mwaka, igitero Christian Malanga yacishije live kuri page ye ya Facebook ubwo bari bafashe ibiro bya perezida wa DR Congo Kinshasa. Ko detail y'igicupuri hano rwose, nubwo tuba tubageza izi nkuru ariko mwibaze ko deta iri guca live ku rubuga rwa Facebook, ariko rwose nibyo muri Kongo Kinshasa biba ari amayobera amatagatifu. Ariko ku rundi ruhande murabizi neza ko twababwiye ko ari umukino wari wateguwe n'uwitwa Antoine Felix Tshisekedi, umukino yari yashoyemo amafaranga atari make ndetse akawushyiramo wa mu generale w'umwicanyi kabuhariwe witwa John Chibangu. Uyu John Chibangu rwose wari woherejwe koshya uyu nguyu Christian Misumari Malanga kugira ngo bamwivugane, kuko ngo numwe mu bagabo bari barazengereje leta Kinshasa ku buryo bukomeye cyane. Ariyo mpamvu mu by'ukuri uyu mugabo ariwe banahereyeho batera cyangwa se bapima urusasu tayari muri abo 4 akabasha gupfa. Dusimbukiye mu gahugu kinyegeje, urubanza rwa Bunyoni ushinjwa guhirika ubutegetsi rwabereye mu muhezo. Ni inkuru rwose dufitanye imbere yacu ivuga ko urubanza rwatangiye ejo kuwa mbere tariki 27 mu rukiko rwa gereza ya Gitega, aho rwose
aho afungiwe n'ubundi, aho bimwe mu byaha ashinjwa harimo guhirika ubutegetsi no kugerageza kwica umukuru w'igihugu birimo kuburanishirizwa mu muhezo. Uru rubanza rero mu by'ukuri rukaba rwibanze ku byaha byo gushaka guhirika ubutegetsi buriho ndetse no kugerageza kwivugana umukuru w'igihugu. Ibi rero ngo bikaba bitanyuze bamwe mu bakurikiranira hafi aho bifuzaga ko rwaburanishirizwa mu ruhame. Hanyuma kandi Bunyoni wahoze ari umusirikare ukomeye mu gisirikare cy'u Burundi akurikiranyweho ibyaha 7 birimo kwangiza umutungo w'igihugu, ruswa no gutunga ibikoresho bya gisirikare mu buryo butemewe n'ibindi. Kwa 12 rero cyangwa se mu kwezi kwa 12 umwaka ushize Bunyoni nibwo yakatiwe igifungo cya burundu, gusa we akomeza ahakana ibyaha byose ashinjwa. Mu gihe rero kiburanisha rye umutekano wari wakajijwe ku rwego rwo hejuru, aho rwose uwinjiraga wese yabanzaga gusakwa ngo atagira ikintu na kimwe mu by'ukuri yinjiza kitemewe, cyane ko n'abagemurira abo bafunzwe nta winjiranaga muri iyo gereza, cyangwa se mu gihe kiburanishwa ntawaga yemerewe kuhinjira. Uyu Bunyoni rero yaburanye avuga ko amategeko amwemerera kuburanishwa mu mudendezo adafunze, atari ku rukiko rurabimwangira, ati kuko atigeze abishyira mu nyandiko. Gusa yakomeje ahakana ibyaha byose aregwa, cyane cyane icya ruswa no kugira umutungo utagaragaza aho waturutse, maze yakomeje anisobanura ko umushinjacyaha atigeze agaragaza abamuhaga izo ruswa n'amafaranga bamuhaye. Avuga ko kandi bidakwiriye gufatira umutungo cyangwa se imitungo ye bashingiye ku bimenyetso bidafatika. Ikindi kandi avuga ko rwose bidakwiye gufatira ibintu yari atunze mbere ya 2006, kuko itegeko rirwanya ruswa ritari ryagasohotse muri icyo gihugu. Ibi bikaba rero byaratumye umuryango kuri ubu ubayeho nabi, umuryango wa Bunyoni birumvikana, nyuma yuko imitungo ye ifatiriwe n'ubutegetsi bwa Bujumbura cyangwa se bwa Gitega. Ku cyaha cyo kunyereza umutungo w'igihugu rero no kubika amafaranga iwe mu rugo, ho yireguye avuga ko mu by'ukuri yari afite amafaranga yo gukoresha mu rugo n'andi kuri banki. Ati nanone yakomeje guhakana ko yatumye umugore we atsindira isoko ryo gukodesha inzu yakoreragamo nka minisitiri, amasezerano yayo akaba yarakozwe n'izindi nzego zari zibishinzwe. Si ibyo gusa kandi Bunyoni arahakana icyaha cyo gutanga ibikoresho bya gisirikare atabifitiye ububasha, kuko nta nimero zabyo zigeze zigaragazwa. Akaba asaba ko bizanwa imbere y'urukiko. Ku cyaha cyo gushaka rero guhirika ubutegetsi, avuga ko iyo biba ukuri atari bubikorane n'umukuru w'igipolisi wirusha aho gukorana n'abayobozi bakomeye, cyane ko nawe yari generali ukomeye muri icyo gihugu. Uwunganira Bunyoni rero mu mategeko nawe avuga ko umucamanza wa mbere atavuze iby'izahabu isaga miliyari 24 z'amafaranga y'amarundi ndetse n'imitungo ye yafatiriwe akaba atayisubizwa. Muri bagenzi be rero bareganwa barimo Samuel Destin Bapfumukeko niwe waburanishijwe mbere, nawe akaba ahakana ibyo aregwa ndetse n'abandi 2, mu gihe mu by'ukuri 3 barangije kuburanishwa bakatiwe igifungo. 3 barangije kuburanishwa bakatiwe igifungo cy'imyaka 3. Umva ko Bunyoni niwe ufite igihano kiremereye ugereranije n'aba bandi bareganwa nawe ibi byaha bigiye bitandukanye, birimo ibyo gushaka guhirika ubutegetsi n'ibindi bigiye bitandukanye. Muri rusange ngibyo rero ibya Bunyoni ntago byoroshye, ibyahari amagaho gukinyegeje ni Bunyoni. Cyakora cyo twamenye amakuru ko abadede bifuza ko ngo yarekurwa ngo agafatanya n'abandi kurwanya cyangwa se
hangana n'ibibazo igihugu kirimo, mu gihe uwitwa perezida Evariste Ndayishimiye akubwira ati ntabwo bishoboka, ngewe ntabwo namurekura kubera pressure yanyu, ati cyakora cyo ni mu mukatire ibyaha bimuhame, hanyuma cyagiye cyo gutanga imbabazi nzazimuha bamurekure. Abadede bakavuga bati uko nguko kwaba ari ukuri, bwaba ari uburyarya mugabo, ati ahubwo murekure, mu by'ukuri n'ubundi turabizi ko azira ubusa. Ngayo nguko ni bimwe muri kugenda bivugwa hariya hakujya mu gahugu gafite forume nk'iy'umutima. So nuko uko bimeze rero ko rwose amakuru yo kuri uyu mugoroba nuko ateye, ngira ngo mwumvishe byinshi bigiye bitandukanye, yaba muri axe ya Kanyabayonga, yaba ku bijyanye ni Human Rights Watch ishaka ko rwose hakorwa iperereza ku rupfu rwa Christian Misumari, ndetse n'ibyo kwa Bwana Bunyoni n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ahubwo munyemere duhine nahangaha tuzagaruke ku munsi w'ejo. Ni Retired Kedi, bye bye.